achim osiem na yekwa no ewo payment no ene mpanifo mo ho na afeso Savior Church of Ghana enye adekuma chese bia yede ebeye mochire chese akoye nsem bebre mentem wase asori ewu mu na enua akrofi edi nsem ye chipa a wodi emu nchemu no ede ebreye obofo akra wote ka ma he Kwabna mejuso. Hello Michael. Kwabna. Hello akrofi. Kwabna wote ka. Hello Michael. Hello. Yo, obofo wote ka. Kwabna meton ka pa. Yo, wada roma pejani kakra ma me sheda ntem kan wa ha wote ka. Kwabna wote ka. Aha, eye eba ne say mo kire ne hu sensem osiem de na ekoso. Kwabna me da say oba osiemu ehene eye osabrema agei amreku a otoso mienu oche say onene manfo a omwo achim osiemu omobo enje so kra biaya eye Savior Church ewo omanga nem ha omayar sabia ye friend Hawa Memorial ewo achim osiemu mpanifo edano ene asafo ne mpanifo aye say ombesi mochre ewo honom no omobo enje so kra wabra osabrema agei mreku a otoso mienu oya achimosemo hine ene UTV etwetwe nkomo odego so no o che say biaye ho amusi no ye dikan asafo no na yarsa bia ne mpanifo no o ma mehu nananom mo kire de yinsi ne keke ansana obesi mo kire no say wo nananom amane say ye pese yesi mo kire na biaye ye benyani ansana nananom say so buku nsa eya amambre pia o betumi aye ansana mama wakonya ne say kosi mo kire yotia ne say Savior Church for enam Hawa Memorial Hospital penifo so akope biaye bi ewo atukrom kwan so say omusi mo kire no say yete ne say ena yante asiye ye no an say enam bin ompene de biada na sese no de o de catch Savior Church for say omundani edan na omasi so mo de baba mo kire no enfanye bibi for first and say na nam kra echa sa bia ho na to say da chi bi no say one district one factory eba otimu a eho no mo de ma ban say onye sa one district one factory no ho nche ye den na achim otimu Savior Church for ko fa ho say omo akosi eye mo cha na ye te ne sa no ye ko eye secretary ema Savior Church ano owura enokofori ho ene ne kwatwetwe ko bi sans ebo eba ne so no akosi mo kira omo ambo achim otimu onhene edi no so kache tenase na membo amane san say ye tu ho anamo anyansa se bibre ye ko bia na nam ahemfo so omompene enti ye nipa bi oye osonfo e wo Savior Church ha na sa so ye su koku krampo no wadane ama ye say ye fancy mo kiro na nye bibia say ayasa bia ye Hawa Memorial no e ba ye mfie be ye dunum nie nkofo e ba ho de bia e kosoro nipa be ye oha mienu na de bia opi de omo ba ho na ba ebi wo ho ane ebi ato ebi pa agise moda ayare for dano ho no mo de niema e fa ne ho no mo de ne to ho saa e san se mo chiri eni ho ansa na ebusafo no abefa emu no akọ emu tu bi da ho ma de eto so eno na e ha omo no mo ko to mpanifo anim se ne ekoso wa hanie afi ye bambu nsu enkan kwantempon no edu ma bi na akwanhia si a hospital ben ho ya ni no mo de emu no ene omo mo ti ase nyina aba ebi ba so a omo to e wo ho so a ebi wo ha na obi di abe e ho no se brought in dead eno no mo de ko to hin e ya sabia eno to mo ko to mpanifo anim na afi ko du e Savior Church anim ye se na maka ne de ye betu so na mo pass ase a o mati mo na mo kire no enye Savior Church fo nko a ene benya wo chefa na mum esom eye district be ye enum a efa osiemu hu e ma eboa ma ekwa anim papa nti enye mo pe ne ba be so mo bia na mum sa na no maka ne sa o mate me papa mu no o be kuhye na no ma kire ma se ye se enye mo pe na mum o hawo ni sunsanso a emu anase body dead body ni patients share one word no enu ti o betu sa na mo no betu anya ho kasa nyina enti o be hwe kwampa o metu da fa so nti se amene o kasa de aye gina ho ko pim sempeni fo bebem na so mbesi mo kire na ato aso so mbe jayo be bi o metu die kwabena asemse be ya boso ya prasta ho se so mo electricals e de bebem ni aka ko pim sempeni fo bebem ye be si bia no ye be ma ya hwefo amane bonesi na obofo elia na edikanya ntie se asena pinchi kakra ko so e de se omudi boani ana kwabna na edikan na a oyo sabari ma eje anu ko to so ni no chemu ofemu hini ohun se omo ehya ase eye no omudi kan ko se so omo nyama nyina e ma mentu ho ase baaye e yemfama e ma pinchi e baaye controversy e ma ekire na ekopie police station nyina e ma post for e de Savior Church for ne makra e momo
police for chess or more chair and I say or can I on Peniswa Mrakwan so or no bit media faso na say omo the injunction beto so na say obama to asa o tu sana mo nti na nanu ma ye say afan sana ma betu sa na mo no ma say mo kire no ebe ye mo kire ana say ebe bi fufura na kwabna era papa obofo akrofi na yetse na ma ne bono